Om Swastiastu. Pada banyu reksa miwah bidadane sareng sami sanewangyang titiang sisia kelas ieu kelompok 5 pacang ngaturang satu sane mamurde ilutung teken ike kue. Ndak timbal-timbal aja bekejang. Mai dini malu nega ajakeum satu. Timbal meci api gene jumah. Mai je ajakeum satu. Kene satu aneh. Ada katuturan satu ilutung teken ike kue. Ilutung sedak mesayuban di beten kayu ni. Saket iya ningah ike kue sedak nyasalin ibe. Kene munyine beh kene lah curi masa hujan kewah pisan ngali amah. Yen makelo kene sing buang dheweke lakar mati. Mara ningah munyi kitu ilutung makin tongose ento. Saget ieu nepukeun ike kue sane berak akeh. Lantas ilutung ngomong nimbal. Ih, ke gua suwut untuk masasalan. Nih. Awake mantongos melah. Ditu di dauh tuh kaceng-cenge ada pondok. Ento pondok ne ikaki prodong. Di sisin abiah nih liu ada punyan biu. Abulan ane subeliwat awah ke liwat ditu bione liu wayah mirip jani sube pada masa Prajani hilang hidupne ike kue mare ningeh orte keto demen kene lakar ngamah biunasa laut ieu mesaut enggal agung sang lutung yen keto apa kaden melahne nanging ken kemah sawire pondokne entok joh tuka ceng-cenge linggah buine keweh pisen ngaliwet. Marek kita munyene ikakue. Lantas ilutung mesaut beh blog dibekak cai kaden dua ngelangi yen tuah cai satinut keme si barengan gandong awake ngelewatin tukat. Subuh teka ditu awake menek punyan biu cai ngantosang dibongkolne. Gelisang satu enggal mejalan kone ajak ke dadue ngeliwatin tukat cing-cingi. Ilutung menggandong ditundun ikakuane ngesir perjalanan ikakue nuut iyeh wireh iya dua ngelangi. Ilutung sambil kejengit negak ditundun ikakuane. Enggal kone ngantek di sisin tukade lantas bareng mejalan tur saget ngenah ada pondok. Pondoke ente gelah ikaki prodong. Ditu lantas ilutung toleh ngiwasang ikaki prodong. Kekaden ilutung pondoke suwung ngenggalang iya menek punyan biu ane sedenge buah nasa. Ike kue wantosang di beten bongkol punyan biune. Gelisang satu ilutung ngempok biu masane nasa duang boleh tur pelute amahe make dadue ike kue bange kulitnya dogen makelo ike kue gedek sawireh ilutung tusing satune teken janji jek iya peragat man kulit biune dogen sedang itehe ilutung ama biu lantas teke ikaki prodong ngabet tumbak lanying tur ngomong bah ene ilutung jani lakar mati yang ikaku mangkep di beden punyan biune ikaki prodong majalan adeng ngintip ilutung
Iludung kaliwat demen ke neneng amah biu nasa. Tusing tahu tege ketekan bayi. Ida ngamah biu nasa dipunya. Sede ida iludung ngamah. Lantas kadumba ban ikaki prodong. Benah lambong nih. Iludung megelebung ke tanai. Lantas mati. Bangken iludung tandane ken pandang ban ikaki prodong. Nah timpal-timpal gitu sebuah aman emang maling lan lobo apalagi emang ulu-ulu timpal jok saja pasti mancelaka cara iludung.